Kanegade All India Radio Shillong ka khubor ban pulero Richmond Kharlukhi kimat bokong sam jong ka khubor manta ka step ukhle katna sipai General Bipin Rawat walejngo e line of control ha Kashmir ban khmi eg jinglong jingman ka jingshong shngan Menteri Rangba Gajala Meghalaya ulale isim benta ha kajingra khia dap arsenam ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association hanen gasni pada kejingla ka FIFA World Cup ka Belgium ka Mexico bat ka Germany kila job ya kejinga kon hanen gasni ka khubor ka babnya ukhle katna sipai General Bipin Rawat hanen gasni ulale jingo ya ka tham Kashmir ban khmi ek jinglong jingman ka jingshong shngan ha line of control Lasingran Langjau the Northern Army Commander Lieutenant General Ranbir Singh Baruchinar Corps Commander Lieutenant General A.K. Bhatt Bipin Rawat ulele jingo iki distrik Kupwara bat Baramulla haga baleto ha iki la jinyada balapan kre lupa dagari India Rawat ule kendoro yaulat kejela UNN Vora batle kren ya kejinglong jingman ha Kashmir Menteri Rangba Gajala Meghalaya Konrad K. Sangma hanen kasni ulale isim benta ha kejingra khia dap arsenam jongka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association habakran kejingalang Menteri Rangba ulong bak sarkar kakmi ekabha kamyat jombaro kinong shongshnong jong kejela habakran chapang kejingno sinyang kinong demadan syakayo kokot kejela Menteri Rangba ulong bak sarkar ksnotho yakijing e bakia kendo Menteri Rangba ulong ru bak sarkar karang perkhat ban bono dakijaka bala ban dejing de kini gibreu khnang bagan long kejingon to yaki bat yaki patba Menteri Rangba Gajala Meghalaya Konrad K. Sangma hanen gasni relegation benta ha kejingra ke yak SOS Day kabakhandai phundai ha SOS Children's Village ha umyam habakran na kejingalang Menteri Rangba ulong ba omdo bandan da kwai pat kelenti latno na kejing treshitom baru lakem tu gi khna bandan yakamen sim batrishitom ha kejingim Menteri Rangba ulakem turu yak SOS bantrei kem desmothai na kebenta kejingba kini ki khna ikbasa ha ka SOS Village Menteri Rangba do kare Narendra Modi unyesam yagi sembo perkhat jungu bat kibreu ha India bat shabari rukumjo ha ke program Man Ki Baat lengbak All India Radio menta ke step kane kan dai kesian ke pasal khusan bau Menteri Rangba do unkran ha ke program ke basisian shibnai onyo ekane na baro ki network All India Radio bat Doordarshan yakni kejingkran onjoru na YouTube channel jong office Menteri Rangba do nangta jong ketenat information bat broadcasting ka All India Radio bat DD News ka All India Radio kan pensno kejing penkala syakitian baper tang maredap kran Menteri Rangba do ha ka ketien Hindi yakni kejing penkala syiwe pat kikitien on sapensno biang ha kapor prabaje la shibet damir kane kedai All India Radio Shillong kabawalam syapi ya ka khubor ha kajingla kai FIFA World Cup kabalong ha Russia hanen gasni ka Belgium kalapenle me ka Tunisia da samgol la ka Mexico kalapenle me ka South Korea da argol la kawai bat ka Germany kalapenle me ka Sweden da argol la kawai menta kasni pat kejing khon kapkum kapor India kinlong hapdeng ka England bat ka Panama ha kapor Sunsteng janmiet kawai pag kejingila kai kinlong hapdeng ka Japan bat Senegal ha kapor Prashteng damiet bat kawai pat kinlong hapdeng ka Poland bat Colombia ha kapor Katbesteng la shibit damiet Vice President kari Venkaya Naidu ulaken tu gibreu ban pengkut no ekjingpet po ekikenthai balaklat no ukuren habakran ni kawai kejingalang ni Delhi gasni ha kejingra ke World Widows Day Vice President ulong ba kadon kajingdan kam ban penkelai ke rukom perkhat gibreu ha kane kebenta ule weru ikiseng Bombay sarkar bat kibai banesim bentalang ha kabha kamyat gibreu balaklat no ukuren ne kireu kenthai ula banjurru haglor kejingdan kam bana jingnang jing start hi khon jogireu kunthai laban kedau hangne baka United Nations General Assembly kalarai ban rakhe ya ka arpulai tarik Brazil leo kum ka International Widows Day ka jingthmu kalong ban itho ya ka jinglong jingman kireu kunthai ha baro ki than jongkari
Ha Manipur ke Sarkar Jela kalaple ke jingalap benelek persya ya ke jing penon kami ki plastik baduna ya ke sampau mikron ke jing reben. Ka Sarkar Jela kalapen mi ke jing pentip halo ke jing khang ya ki plastik ki bahapo ka sampau mikron ha ubnai nailor ke senem balalek. Ka Manipur Pollution Control Board kan sabo iki center haman leki distrik ke Jela banlum ya ki jabo badai ki plastik. Unong ai khubor jini uliatho bag Sarkar Manipur ka persyang ban pesmutho iki brio syaplang ka jingdo jimentoy na ka bapendan kam ya ki plastik. Ki nong troy ka Manipur Pollution Control Board ki layo kurup palat 1000 sauspa kilo ki plastik hagi jingnai talasi badang syan hagi benta bapher kanong ba Impal. Ki bor Sarkar kilaong bagi negi plastik bala kurup on sa pendan kam hagi banchna surok hagi jing persyang banengkong jong Sarkar. Ka Manipur Pollution Control Board kalabo ya ka kendon bansat patok sansnam ne ka kuna basilak tengka ladadang penan kami ki plastik balakhang nadu ubnai nailar menta kesnen. Menteri Rangba Kejala Asam Usar Banan Sonowal nen kesni ulalit jengo ya ki jaka bala syakta ha kejing slayom ha ketembarat. Ulalit kemiru ke jinglong jingman hangne bat klekran bat ki ke distrik halor ke jinglong jingman hadian ke jing slayom. Ka Sarkar Jela kladat betha ki bor bedai kemi ya kilan ajingerap bagian plajem ya ki brio ke berang syakta ha ke jing slayom. Ka jinglong jingman ru kala kambha namar bak umru kala sedang banhiar ha ki babuan ki jaka. Ya ki skol belakang berush kataru la plebiang. Ka India kelapen lien ya ke Pakistan da saw gol lanot ha kejingila ka Champions Trophy Hockey Tournament ha Breda ha Netherlands nen gesni. Ya ki gol jong ke India la thap da Ramandeep Singh ha ke minit ba arpun reu, da Dilpreet Singh ha ke minit ba san pusau, da Mandeep Singh ha ke minit ba san punyau, bad Lalit Upadhyay ha ke minit ke bandrupo. Secretary Ketenat Higher Education UR Subramaniam ulakentu ya ki IIT bad MIT baneshim benta ha ke Smart India Hackathon kebatmu ban ai jingerap ya ki breu be shim benta ha ke jing badan ha ke emlang salang ha bakran ha ke jinglang pengkut buram bala penlong dek NIT Silchar henen kesni. Subramaniam uloong bak Smart India Hackathon kala krim ya 10,000 mud bat yasilak layo hagi Arsenal kino ishim benta hendrai bon naki kidegi college puli engineering jengki riushimet bat ki jaka puli bapau kom ki IIT bat NIT ulong bak jingbo ya ki NIT kelong banla ban kentil ya kenu kathan bat komta kino hikai ki kena puli bat ki rewat benya kidan kam man perkhat bha halor kene. Ulong bakum ke luksak NIT Silchar kala banwat kilat kumno benelek persya ke jing bayadai bat ka jing slayum ha ke Jela Asam. Ha gani ke jing pengkut buram kumbashi hajar ngut ki kena pule ha ki program bapher kila syak pengkut buram hadian bakila pendap ya ki jing pule jongki. Bat kapto ke khubor kala kot akan ke step ke balawan Shapi na All India Radio Shillong. Ha ke por prabaje ngene so ke Delhi station na ke benta ke khubor Hindi ke banbuat da ke khubor Pareng ha ke por prakat san minute. Ni pengken mau ki ginong snap ha ke por prashteng na ke station pinyo ke khubor na ke tan stelam mingi ha ke ten Pareng. So ha ban ap mentai ki khubor na Delhi ke por menta kala janda partat praduna san minute.